sa mag-vlog na balik. Babalik na ba ako? Comeback na ba ito? So enjoy it. It's a whole new authentic me. Oh. It's like 3:30 p.m. in the afternoon, and I actually planned to buy some things earlier for my FY8 account on TikTok, but wait a minute, hold on. I got distracted and I was completely enjoying the games that I was playing earlier. I'm playing this new game called Heartopia, and it's play! I'ma go now. Before that, Hobo Fit Check. Yes! Yes, Gaga, you look so good! We must never forget our errand bag. Mani akong gamiton, Permi. Kasi na ako'y paliton, na ako'y lakaw, nakadiyot to guys tanan, like it's just within our area. Pero akong sari-sari store because I'm just buying scissors and I don't really need high-end scissors. Basta lang cut siya. Anak lang. Naman to siya unggoy before na nagbitay-bitay nga nawala kay. Pero may nakuli adjust day. Stop na ba yan? Cut the cameras. Paras pa dyan blue tanan. Where's the flavor in this? Mong maaan ko na ako ang favorite color kay blue. Tuwag akong suotong blue, Pirmi. Blue. So white to blue na lang akong favorite colors, okay? Okay, anyway, maadto na ko. Kanang illustration board, dili masaik. Like, hindi siya masaik. A clown. Nagplano ako magpalit o 1/2 illustration board. Wala may 1/2 illustration board available sa ito kang palit. So, sabi ko magdakura. Turns out, kamay na di kayo. So like, I'll find a way, I guess. Oh my fucking gosh, she fucking dead. Next thing in the agenda today is my nail cut. Apparently, cutting your nails and making them very short is one way of showing na you care about your skin. So this is like skincare / nail care. Talented, brilliant, incredible. Hygiene / skincare. Ano na siya? Si all know, daghan kay ma-stock diri ilawom sa ato ang nail. So, para dili na ni mo samot ang bugas sa ako ang nail, ato na ni ikat para ma-reduce na ang bacteria transmission towards my face if ever sigug hikaw sa akong nail. So, anyway, mag-nail cut na ta. And it's a fist bit. So, para sure jud na walay bacteria maabot sa akong naong, ako saning trapuhan. Now, I know some of you, may dry air lang para mauga ang mga products na ibutang sa inyo na nagdali ko. Some of y'all about to be real mad at me, but it must be said. Langay kay ko mag-skincare to. Like, isa ka oras. Kaya ihuwat man dyan ako na mauga ang products ang lang. If samutan pa, nagsalig ako sa dry air. Dahil basig maabtan kung 2 hours what's up ng skincare. So, like, here we are. Ingnan ko bugo ani sa isa ko tao din. Maghugas ako sa akong kamot. So, do take note na kaning mga products na akong ibang gamit. Di lang na ako i-recommend sa inyo ha, because I'm just a beginner. First time kasi ako magamit ani mga products. So, I will not say na kanang guys, why nini guys, kay para magkwanta, mag-skincare ta. Ayaw isunod ang akong products na akong ipakita. Pero pwede rin mo mutan sa akong video niya. Mag-enjoy mo ako ang skincare routine, di ba? Humanata ang pimple cream ko right after kay gibugas lagi ko for some reason. I guess maybe because na-expose ako ng of these, but I don't know. Naglikay sad ko og mga foods na makatamot ani, but let's just trust the process. I will eventually switch up the products, especially sa kaning serum na akong gitry. Kay like the last time I used it, nangat lang now. Now I'm just gonna use this all up until if ever gani mahugdan ko og isa ka product, switch up ka na.
product. Okay, now, karon. Kaya karon, ako to pangitaw ng video na nakita ko sa Facebook. Naghimo siya og palaman containing concentrates na iyang gikunan og seaweed wrapping. Mao na atong himuon ron, miss. So excited. I was preparing this shit. Okay, I was preparing dinner. So, mo niyang tuna akong gitabunan kay para walay mga black ants. Di siya utito. Tito ron? Ha? Dili maka-attract og ants, okay? Naasad kay nori. Period. End of this. Ang kuwang na lang anak i-mix in a bowl. In which I do. The rice is not okay. I thought okay ra ang rice dito, guys. Sige lang, we will cook. So karon mag-snack na lang usa ko. Also, aside from preparing dinner, I'm gonna fill up my tumbler because apparently the average woman must consume 2.7 liters of water. There was a week na wala ni ako gibuhat niya, naglabad akong I cannot live without my water batch. Pwede naman jud dili necessarily kanang lukewarm jud filming. Pwede na cold, okay? Especially if extra init jud ang mga days. And then, when I mean water, okay? Dili coffee, dili juice, dili coke. Just fucking water, eh? Pero kamo na bahala sa inyong kinabuhi. Basta ako, 2.7 liters of water. So, magkuhat na lang ka sa kanon na magluto. Thought you ate that.